Bog, moji dragi lavovi, dobrodošli na moju video stranicu, ja vas pozdravljam. Moje ime je Željka, ja sam hrvatski vidovnjak i gledamo tarot karte. Ovdje na stolu imamo vaše karte za vaš horoskop za mjesec veljaču 2020. godine. Pa da vidimo što je tu na stolu, namjestimo našu kameru. Prva karta za vas, karta koja predstavlja kamen temeljac, karta koja ima utjecaj na cijeli mjesec je karta 8 mačeva. Znači u mjesecu veljači, moji dragi lavovi, vi ćete biti kao malo sputani, vaši ciljevi, vaše želje, vaše namjere će biti malo ograničene, bit će malo ograničene zbog nekih razloga. Nećete biti tako potpuno ispunjenje vaših stvari, planova, bit će neke smetnje u vezi ostvarivanja vaših planova. Imat ćete ovaj mjesec u vezi nekog posla ili nečeg drugog, neke smetnje. Imate neke smetnje. Kroz vaš dom, moji dragi lavovi, imate broj 14 kartu. Bit ćete jako ćete biti kao miroljubivi što se tiče doma, nastojat ćete da situaciju držite pod kontrolom, da ne bude svađe, ni problema, ni nečega. Normalna, regularna situacija, regularan život, ništa posebno. Uglavnom se svodi sve na regularne stvari, u domu ništa posebno, mir i prividan sklad. Moji dragi lavovi, u mjesecu veljači vaše osobno biće, vi imate energiju snage. Znači, što god imate energiju lava, energiju snage, što god da bude se događalo, što god da se bude došlo pred vas da riješite, to će biti u redu. Znači, jako ste jaki, strogi, snažni, da kažem ne strogi, izvinjavam se, jako ste snažni i imate situaciju držite situaciju pod svojom kontrolom, pod kontrolom, imate tu sposobnost da riješite sve što god bude došlo tu do vas, da uredite situaciju. Znači, držite se pod kontrolom svojom, što god se dešava, imate sve pod kontrolom. Vani sa drugim ljudima, moji dragi lavovi, imate neke, drugi ljudi se svađaju. Ima neke stvari koje su neke svađe, neke prepirke, razmirice. Sa drugim ljudima ima neke stvari koje nisu tako povoljne ovaj mjesec, ali bez problema, ništa strašno. Ljudi se svađaju, pa se pomire, pa imaju razloga da se svađaju, moraju da kažu što ih muči, što nije u redu, pa onda se dogovore, da vide zbog čega je tu bilo, što se dešava. Da. Imamo još 3 karte koje su važne za vas za ovaj mjesec. Znači, ponovo imate kartu snaga. Karta snaga je tu ponovo za vas. Imate ponovo kartu snaga, lava i karta snaga, to je vaša karta. Držite situaciju pod svojom kontrolom, sposobni ste da sredite stvari sve. Jako ste snažni i čvrsta osoba. Znači, druga karta za vas je dva štapa. Za ovaj mjesec 2 štapa, znači prijateljstvo i partnerstvo. Zadnja karta je 9 kaleža. Neka vaša želja, nešto što ste vi očekivali, što ste priželjkivali, što ste sanjali, što ste se nadali da će se dogoditi ovaj mjesec, se događa ovaj mjesec za vas. Imate ispunjenje vaše želje. Zadnja karta za vas je ispunjenje vaše želje u mjesecu veljači 2020. godine. Znači, vi ste snažni zbog te snage, zbog vaše sposobnosti da kontrolišete situaciju, da držite situaciju pod svojom kontrolom i zbog pomoći od prijatelja i partnerstva imate ispunjenje želje. Vaše želje je tu ispunjenje ovaj mjesec. Ovo je bila regularno gledanje karte za ovaj mjesec. Znači, imamo poseban kutak gdje ćemo da vidimo što se dešava u vašem ljubavnom životu ovog mjeseca. Da vidimo, moji dragi lavovi, prijeći ćemo na drugu eriju. Što se tiče vašeg ljubavnog života, moji dragi lavovi, mi imamo ovdje 3 karte na stolu. Da vidimo te karte. Te karte su princeza štapova,
10 kaleža i as mačeva. Ili strelica, kako hoćete. So, u vašem životu, u vašem bračnom životu ili u vašem ljubavnom životu, u vašem partnerstvu ili sa vašim momkom ili djevojkom, so, situacija je odlična ovaj mjesec, znači vi ste u ljubavi, u skladu, uživate u svom, u jednom drugom, prisustvo jednog drugog, jako ljubav i pažnja. Ali, pored toga vi imate neku situaciju, vi saznajete neke stvari u vašem partneru koje vas neće obradovati, a vaš partner ima neku pobjedu. Vaš partner kao da nešto malo skriva, ali ima pobjedu jer vam je to prošlo, jer mu to kao da nije bilo, kao da nije za to platila ili platio. Znači nešto ima kod vašeg partnera, ima pobjedu, ali nešto stoji iza toga, nešto što je možda trebalo da bude drugačije. Zadnja karta za vas je, moji dragi lavovi, zadnja karta je pravda naopako. Znači treba pravda da bude ispravno, da bude sve regularno, ali karta pravda je naopako, znači neko je imao neku lošu situaciju, nešto je napravljeno što nije u redu, nekome je napravljena neka šteta, neka ili laž ili šteta ili nešto je napravljeno što nije u redu, nekom je napravljena neka stvar zbog koje je ova karta naopako, nije ispravno nego je naopako, znači pravda nije zadovoljena, nekom nije bilo sve u redu, da li je to vi ili vaš partner ili neka treća osoba, izgleda da se radi o nekoj trećoj osobi, ali se tiče isto vas i vašeg partnera. Zato ste povezani vi i vaš partner isto. Znači, ali vašem partneru je to prošlo ovaj put, ali ste vi saznali za neke stvari, ali vi imate ljubav i razumijevanje sklada ovaj mjesec, ali ovo ima utjecaj na vaš život i na vašu budućnost, jer karta treba da bude ispravno. Znači, naopako je to neka nepravda je napravljena nekome i povezano je sa vašim ljubavnim životom, vašim partnerstvom. So, moji dragi lavovi, ovo je bio vaš horoskop za mjesec veljaču 2020. godine. Ja vam želim sve najbolje. Ako vam se sviđa ovaj video, kliknite na subscribe i like i share. Ako ste to već uradili, mnogo vam se zahvaljujem. Vidimo se ponovo sljedećem mjesecu sa novim horoskopom. Pozdrav od Željke i Bog.